igerio ciao cia KCPE hamwe na KIPSIA aciari a arutwo aria marakwirire kwa raini imwe mwena wa Tarakwa kaunti-ini Uasin Gishu a thukuru wa muthingi wa Arap Moi matigetutu na merirwa. Wakati tulipata ujumbe kwa yale maneno ambayo yalikuwa yametokea, ilikuwa ni mambo ya huzuni sana. Ukiri uguo gavana wa kaunti ino Jonathan B kana kaunti moja niekinyitie gucakaya na family cia ciana ici ithano akiranira thirikari yake hari gukinyiria uteithio wothe kuri family ici na uria mangikorwo magibatara hindi ino ya maithori. Kusanyika hapa kujiunga na jamii, wazazi wa wale watoto waliangamizwa kule kwa maji, watoto wa Arap Moi Primary School. Nataka kusema pole sana kama serikali ya Uasin Gishu. Tunataka kusema sisi tutasimama na nyinyi, tutaombea nyinyi. Ohideo B ni ashakaite ikucia ciana ici kuona ati maratigitie uthiko imwe tu maikarire igerio ciao cia muthia no kiroto kiao gia gugatuika andu mari uguni guku bururi-ini kirakinya muthia o rimwe ni mutino uyu. Kusema kwamba poleni sana jamii, poleni sana shule ya Arap Moi, poleni viongozi wa shule, pole sana wazazi kwa sababu mmekuwa mmeandaa watoto wenu miaka hizo zote mkijua kwamba kwa safari yao ya elimu ilikuwa bado siku moja ndio wafanye mtihani ndio waende kwa kiwango kingine. Ni mutino uria uratigiria aciari hamwe na aruti a wira a thukuru uyu na kigagayo makienda uthuthuria gutabania na kinyi niguo kuhithuria uria ciana ici irakuire undu uria thirikari kugerera minista wa mathomo Ezekiel Machogu ireranire gukinyaniria. Gavana uyu wa Uasin Gishu onake agiteterithia uge uyu wa uthuthuria baraginyo utabania na kumenya kiria kiracungiririe mutino uyu no inde akahoya arutwo aria maraikarire igerio ici kwaga gutebebia igarana-ini ciao ni undu uyu. Haya yamefanyika kiajali na mambo haya serikali watachunguza ni nini hasa ilifanyika, na tunatakia kila laheri watoto wetu ambao wanaenda kufanya mtihani. Arutwo aya atano aria ni akirathi gia kanana makwire kuri mothe wa Jumamothi thutha wa kwirikana mathiete guthambira na tutaru iri makware no kirathi gia na ripoti iyo igie gusakana family